Jedna od stvari koja mi je onako zapela za uho ili za oko, kao god hoćete, je i to čuveno monaštvo. Odakle je poteklo, šta je, kako se manifestuje to sve, to me zanimalo. I sad dešava se nekoliko situacija koje ja nisam mogao nikako da razumijem. Meni je jasno kad neko posvijeti svoj život Bogu, Gospodu. I kad radi sve po njegovim zakonima. Ali mi neke stvari s toga svega nisu jasne. Tipa današnje monaštvo, ja govorim o pravoslavnom monaštvu, jeste takav život gdje se odričete dosta stvari, dosta ovozemaljskih stvari, kao što su imovina i još neke pojedinosti. Međutim, odričete se i imanja djeci. I to je meni bilo jako čudno. Jer recimo ako otvorite Nehemijinu knjigu 12. glavu, 1. stih kaže: a ovo su sveštenici Leviti koji dođoše sa Zorovaveljom sinom Salatilovim i Isusom. Pa nabrajaju se ko su ti. Pa 8. stih kaže: a Leviti Isus, Vinuj, Kadmilo, Serevija i dalje. 10. stih kaže: a Isus rodi Joakima, Joakim rodi Elijasiva, Elijasiv rodi Jojadu, a Jojada rodi Jonatana, Jonatan rodi Jadu i tako dalje. Vidimo da je nekad, dakle, postojao i taj sveštenički sloj i sloj vrhovnih monaha koji su sasvim regularno imali djecu, imali svoje potomke. Recimo za Arona se kaže da je prvosveštenik koji je služio u hramu. Znamo tu priču. Aron, Mojsije brat. I onda recimo pogledamo, možete i u Svetom pismu, možete i na internetu da pogledate Aronov rodoslov. Ili da ukucate rodoslov prvosveštenika izraelskih i vidjet ćete tu da je 90% prvosveštenika bilo iz Aronove loze. Dakle, evo kao što vidim, Aron, pa Eleazar, sin Aronov, pa Fines, sin Eleazarov, pa Abišua, sin Finesov i tako dalje. Ima i nekih prvosveštenika koji nisu pripadali direktno Aronovoj lozi, ali to moramo da pogledamo i sa te jedne svjetovne strane, odnosno da su određeni narodi pokoravali Izrael i oni određivali ko će biti prvosveštenik i neki drugi stvari. Ali vidimo da Aron kao prvosveštenik imao svoje potomke. Kada bismo ovo preslikali u pravoslavlje, prvosveštenik je bio taj vrhovni nivo sveštenskog sloja. Dakle, u pravoslavlju bi to bio patrijarh. Danas u pravoslavlju je zabranjeno da patrijarh ima djecu. Ja to ne razumijem. Zbog čega je to zabranjeno? Ako je neko dovoljno dobar čovjek i čovjek koji posvijeti svoj život Bogu, kako to da on ne treba, jer mu je zabranjeno da ima djecu? To nema logike nikakve. Znači, ako postoji jedan dobar čovjek, logično da je bolje da on ima što više svojih potomaka, da bi imao
da bi mi na zemlji imali što više dobrih ljudi. Ovom logikom, ako se svi posvetimo, odnosno svi podarimo svoj ovozemaljski život Bogu i posvetimo svoj život Bogu, mi ćemo izumrijeti za jednu generaciju. Jel to ima logike? To nema nikakve logike. To nema smisla nikakve. Po kom zakonu je zabranjeno monasima, kao i vladikama, patrijarhu ili drugim tim činovima, da se ne ženi i da nemaju djecu, ja ne znam. Ali znam da je to, po mom mišljenju, kontradiktornost sa onim što Sveto pismo uči. Evo recimo, prva knjiga Mojsijeva, 1. glava, 27. i 28. stih kaže: I stvori Bog čovjeka po obliču svom, po obliču Božijem stvori ga, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im Bog: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom, budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svih zvijeri što se miče po zemlji. Ovo je jedna od prvih zapovijesti koju Bog daje narodu, odnosno ovdje konkretno Adamu i Evi. Iz ovoga vidimo da je to monaštvo i apstinencija i neimanje potomaka zapravo u kontradiktornosti sa Svetim pismom. Odakle dolazi